Lekati Kole Ben Internet Radio. So it's a young kiki. Yanka do shorter, she was believing. Yak Pasma Vano and Loho did do station radio was so chief Catholic link. Monana some kind of mother doing here, kind of several for the Philip Co. As a king in it too, one Allah. I'm gonna ask Christina Ladu Shota, can she would be Martini Kauna Senior Quano Hihi, my younger. Ya kausifa hange umkane maon kanu masi. Kan kuonu yihi kan tagadao Nehemia. Sungwa Priesti Ezra. Yato umkane maondu. Manapasi henyo Israel chiyo. Ato pishu sidi kichime chuku na haa sefa. Hii bisibaru hile bisiru nyaka kuonu yihi neyo. Anyom de na ha ba Israel vira hide kan kangen Babylon. Ba man tabe vulu he. Imburu ke Israel bishi. Acha bange. Shimanya le na ba tsane ba acha bishi. Inyo ba no ngo kure tove ive yorove. Na ba tabe ba binge bishia on the tindi Ezra eleve. Na Priesti Ezra vanoyo ikawe si agbatovun shai ma zayunge ke Israel yomyo abaka elu shachugundu tindi wondo tukira rutondo atende na shagbashimaga ambanze yoruwe pishie shachekyane yo ikawe si shengi hihi sham hiu nyomla akuhu ba Israel chi hamao ona kumuungwa makarenti ndi wondo chiyo akuhu chi nyom ai nyongwa yilave bichi makuhoyo abu kane maondo atindi aondo ayo warungu pepe zanzan sha to yange bichi shavongwa zulu shakwa fa baben krayo asube atave bishima anabe bende biyen. They don't zunguruga. But remember, Kanondo, that they're younger like a younger in Yongu. I'm young so kind of man that a younger in Yongu, a younger do Usiambio. Kind of man, my hungry, can a visit. Kind of man, my hungry, so wasn't so visit about Luasi. In by side, it can't see Ezra Yan Pasqua younger. Ombuwe ichomyondo ma atinde kana yo buungwa ma kyakte sibasha bamluwe sho vidga yo chumetsuru onwan kana ma shamimi ma shiru tesin kyasha omre tankwa se palu se ma onwan kana ma ondo ma bamluwa semba lunhe je ka yimo fun kana ma ondo ya tesikyayon kana ma ondo ma bayran tomkano ma sega alwo wakana maondo nya ya papetachi wona mposuke mbugo wo Kristo jana dua wo yero baptisma yangi meme aondo yona ve chacho so sinyo ka tempe show wo so de ron yangi wote ma ka yaga chache ka shi ko ka se no vana adua shinga yo minute kurugbe ka ngiri yo ahwa ha bakchache ka se no vana adua sa tumakinya Marongwana kana maondo ko nurumba mluase shachu tumakene peyo kempem awan bana yase ke chumbo yase kiyo dwa yase ma ke dawa saba kasi umwa kana maondo kama suze shima kasi umwa kana maondo kama waso ukaren shaibenda yeka asiso maso fa banakara na haga kana maondo ka zlatio oronya benga bako hamo Kristo mana vishima akaya utabe mba Israel beyawa wakana maondo vishima shami shiri tomshami kabe se tabe shi yo hidudu so patawa sa Nigeria wedo was watu shamkana maondo kenga yasisi ungwa Yesu hitomo pasen kwa kibaya kabe hidi yem ken tana ken Nazareti pe maronla magama shayangi memeyo anyo ken synagogue
na hai ka besie iva no tagrada uwa mabela na ha Yesu bu abon ao romabela ne sita chichi ma pe Yesu bu romabela ne yo rohi kwangirin o prophetic Isaiah na ka kwangirin o prophetic Isaiah ne Yesu o ejijin yote go shamu dadi o ashiem kurem mana tinde mi mom da yo luhu udido ba tsane ipase ba kware itukwa ibumba pesh ashi mana pase ba nzuwe ve chave yom tukwa shim yo inyomi edo uti so hulu romabara agama ana utomla ahirat manya bakan synagogue chi we ha shishana abakana ve niani kuricha romabara ne kene tuwa ve so ve chi ve wusin Mhiu Yesu yu pasin loho ondo. Rue ka manifesto na ha. Rue ngoro tachi ka konwe one bae jene Yesu ya wa kwa gane kusuga. Ya wa na se tionshi na se bam hebe bashentana. Ya wa na se nyarega. Kaka ya wa jene. Haro nenge shegange look ya. Look. This is say Yesu as o. Word. Idon batane. Ka batane. Bakan jijingi wa matana basha ka ubayo wasepa ba Yesu yange toshina unashima na shachu batalun zure vela nia pasechi samba nzure samba pirishe siyo wasichepa samba pirishe samba nenge samba ashi samba nenge pasamba karanga samba to samba ungu pasifiki abda katongwa se asamba Kristo chi uduwe maelelo huondo Seba Kristo yira se tachimi Kristo. Matimi Kristo yake Yesu osa kiyangi nyana se pasi makwara se tuwa. Ba nzure ba kangewe kemu tarma kanji jingi chi se pasi se tuwa. Katomwa so seba Kristo jira se fati ondo tomnega. Ashine gane pishika za hiyo na ukele kwa hiyo gasho ngana vahu na ukele kwa hiyo ga wakao go lamana. Nkana mamsushi mama ne se fati odona make bido se suyo sema se sabe se kangene se bu na veshi we fa ko gbo we yo se taru kranzo we ga alwe sambaye na haya sabasema wan kana ma on kuma sambaye ne sheshimana wo sono ndo to mbaraga unuru na yange nyane awase se shai asema se abu atwa se bash abu sho ngwa ma kana na bo mba chi jiyo lo no de no te shai na asema yanga sai upa ken Kristo to wase amen Kalhodi do nya jesunga zangba wasina fada se so pishi na sam kana manya so no kan ato avese ya nende do
Et in mezzo piazza